سلاف و رێز و هیڤین دەمە خۆش دەگەڵ کورڤزیۆن ژێ دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن. بینەرن هێژە دەم باش. سەرۆکا ڕێبازە دەرڤە یا ئێکەتیا ئۆروپی فەدریکا مۆگارینی پشتڕاست دیکە و ئەندامên وڵاتên ئێکەتیا ئۆروپی هەوڵ دidin ڕێککەفتنا ناڤۆکییا 2015 bi Îranê re biparêzin. Bi aliyê xwe ve Serokê Îranê Hesan Ruhanî dibêje Îran amade ye ji danûstandinan re lê tenê eger mebesta wan ne xwedane desta Îranê be. Diyara mebesta Ruhanî danûstandin bi Amerîka re bûn. سەرۆکە ئیرانی حەسەن ڕۆحانی لەسەر ماڵپەڕە خویا تایبەت گوت ئیران ئامادەیە دانوستاندنان بکەت لێ نەبوواتە خۆڕادەستکردنێ لە دەما ڕوونیەکە زێدەتر لەسەر پێشنیازە خۆ نەدای ڕەنگە مەبەستا سەرۆکە ئیرانی بەحسی دانوستاندنان بێت دگەل ئەمریکا. سەرۆکە ئەمریکا دۆناڵد ترامپ ژێ ڕێککەفتنا ناڤۆکیە ساڵە 2015 vekêşa lê herdem dibêjetin ew dixwazit serişnî danûstandinان digel Îranê biket. Ev pêşveçûne piştî rûjekê dit ji daxuyaniya rêberê komandariya navendiya Amerîka General Kenneth McKenzie ew ê gotî wa pê diçit gemiyeka leşkeriya Amerîka du firokên bêfirokvanên Îranê li heftiya borî xistibin xwarê. Her wisa General McKenzie piştrast dikitin ku Amerîka naxwazit bikefte şerekê da digel Îranê. Em hez dikin ew yên rawstiyan ji ber hêza mezin ya Amerîka li wê herêmê. Ew careka dî pêdaçûnan li ser rewşê dikin. Ez dixwazim bêjim armanca me neşere digel Îranê. Lê em dixwazin Îran siyaseta xwe biguherîne. Hevdem digel girişiya leşkerî ya kendavî û xistina firoka û dest bi sergirtina gemiyên petrolê bi zavên diplomasî dewam dikin. Wezîrê dervêya Fransa Jean-Yves Le Drian digel nûnerekî bilindî Îranê li Parîs kom bû wekû hewlek bû serxistina diplomasiyê li ser tengeja digel Îranê. Le Drian digel cêgirê wezîrê derveyê Îranê Abbas Ereqçî kom bû welgo ragihandina Îranê nameyek ji Rohanî bû serokê Fransa Emmanuel Macron helgirtibû. Le Drian dibêjetin em niha givaşê li ser Îranê zêde dikîn da careka dî vegertebe bo rêkeftina Viyana. Bersivên xirab hember biryarên xirab rewş ev ye. Em dixwazîn Îran vegertebe bo rêkeftina navokî. Her sê alî Fransa, Brîtanya û Almanya karî bo vê çendê dikin û ev e mijara danûstandinê ye. Ajansa Hêza Atomî ya Neftetewî çendîn caran piştrast kiriye ku Îranê astê zaxkirina uranyumê ji rêja rêkeftina navokî diyarkirî zêdetir kiriye. Her wisa Îran jî vê navê şêritin û astê pêgiriyên xwe bi rêkeftinê kêm diket. Lê rêbera siyaseta dervê ya Yeketiya Ewropa Federica Mogherini dibêjetin zêdegaviyên Îranê nebin pêkirina mezina ya rêkeftinê û em nexwazin rewşa xirab ya rojhelata navîn xirabtir bibit. بوده مثلا مدگوت به رکفتن ناوکی رفش روشلات ناوی یا خرابتر به رفش آلوزه و آلوزی زحمتتر به خیالی که حورای یک هی لسار پراستن رکفتنی حتی کو ایوان گومان هی نها بوان اشکره دبه رفش به رکفتن خرابتر به Wezîrên derveyên 28 welatên Yeketiya Ewropa dibêjin daxwaza me bû Îranê rûn aşkira ye vegere bû bi cihkirina rêkeftina navokî wekî berê. ام ده بردوام بن لسر کاری که بو پاراستن رکفتن ناوکی و ام وی کاری دکن بو خدمت ولاتین خو و بو آشتیه ام باش دزانن دوی روی پیوندی و هفکاری وکری ببینه و کار کرن بو چارەسەری بریین دموکراسیه. Îranê li heftiya borî gemiyeka petrola Brîtanî desteser kir ku bû egera tengejeka dî li kendavê Faris. Alîkarê rêberê oliyê bilindê Îranê dibêjit Brîtanya navbija kinartiya bû azadkirina gemiye ku rengê hindek sistiye bêxta aloziyên kendavê Faris. Xalid Fettah, Dengê Amerîka. Endama Kongresi ya Demokrat İlhan Omar Kubuya armanca hreşên tund yên Serokê Amerîka Donald Trump bang lê alîgirin xwe dike û dibêje ku divê ew lê beramber nijalperestiyê rawestin. Di civîneke musulmanan da li Washington nûênera demokratan İlhan Omar soz da ku ew xebata xwe ji bo musulmanên Amerîka berdewam bike. اگر ام لهمبر پرسی رانوستن و خلکی ها ندن ام لوی دری هلاوستی بمینن حتی یک دو نفشندن. Tevî hevkarên xwe yên di Kongresê da Rashida Tlaib ku ew jî musulmaneke Amerîkî ye û Alexander Ocasio-Cortez û Ayanna Pressley ji Massachusetts Trump ji ber gotinên wî yên dûrî welatparêziyê şermezar kir û gotin gotinên wî yên di tweetê da li wî vedigerine ve.
إلهان عمر کو پنابرک اج صومالیا و هاتیا امریکا او نوینرا ایکانیت کنگرسی دا کل امریکا اجدایک نبویا و بویا آرمانجا رخنین دجوارین ترامپ. إلهان عمر بویا جه گوتو بیجان دمال مها شواتا بوری ده تویتک خدا رخنه لجهوین امریکی گرد بو ین کو دست آلیکاریه بو اسرائیل درج دکن. او گود بو او باندورا خراب لسر سیاست امریکا دکن. لقصراس بی دما ترامپ مازووانیا سروک حکومت پاکستان دکر جاردن هر چارنوینرین دموکراتان رخنه کرن. او جبو ولات ما گلکت خرابن او حز جو ولات ما ناکن. لمنو ستا إلهان عمر جعالیه گرسیا گل و هات پیشوازی کرن. ده جوینا سیشنبه دا یا پشتگیری آوه خزر خان جی هبو. خزر خان باب سرباز امریکی پاکستانی یکو لعراق هاد بو کشتن. او جیهان و او نتاو لبنداته کو تو پیشنگی بکی. تو هاتی بجارتن دماتو بوه یکی بجارتی. إلهان عمر جه خواه شرم دکه کو او مسلمانه. جبر کو او دبیجه گلک وها تخمین دکن کو او آلیگرا تروریستین اسلامی تندره. ام وکی نونرن مسلمان بردوام جمعته خواستن که دما خواه بو 1% وندا بکن ین که جی کسن دن ناین خواستن. شروفکار جی وها دبینن کو پرانیا رخنه این سروکی لدج کنگرسی نراستود شاشن. او بوان گوتنان آلیکاریا سپین امریکی دخوازه بو هلبجارتنین 2020. و پشوینری تایبەتی ئەمریکا ji بۆ سووریا جیمز جفری دانوستاندنان بە مەزنەکار ڕایەدار و مەزنەکار بدەستین تورکیە ڕادیکا لە گۆڕە ڕاگەهاندنا تورکیا لەسەر دامەزراندنا هەرێمەکە ئەولا و ناکۆکیین واشنگتن و ئەنکەرێ لەسەر ڕۆڵی کوردان دە سووریەدا دیارە هێشتا لە هەفهاتن نەبووە گەلۆچما ڕێکەتن نەبووە و کە ئەگەر هیوی هەیە ڕێکەفتنێک لە دەمەکی نێزیک دنێ بەراوان دەچێ ببە ما اف بسیار و چندین دی جو نوێنەری پارتیا دموکراتە گەڵان هەدەپێ لە ئەوروپا ئەیوب درو کرد ئەو بسکایپێ ژێ لوکسەمبرگی بمەڕە داخەفت. ناز باور نکم دیتنێکیانی هەیەاتنێک وی ئەوایی چێت بووە چونکی تورکیا دەخوازە هەموو ڕۆژاوای کوردستانی تێکە بندەست بەسە 30 کیلومتر دیکە هەموو کوردان گەرەوەی دەرێ هەرن و نیەتاوەژی پرۆژە پرۆگرامەوە دەژی هەموو عەرەبێن نەها پەنەبەر تورکیە ناوانە بینێتێکەوە دەرێت کورداوێ دەرێت نابگە وەک سیاسەتە خۆ مەژاند وەک ئافرینێ چان نەها دمەشینە کورداژ ماڵی خۆ ڕێدیکە و عەرەبە و فەڵەنشیستە گروپێن راستی تروریست دکراتیناوی داری جیه کرده این سیاست دخوازه روجاوای کردستان عالی فراتیجی بکش بو یکیش از باور نکم نه امریکا به فکر ترکیه قبول دکن نه کردن و داره فکر ترکیه قبول دکن نه جی ام وک هدف به فکر قبول دکن. بله البته جداهی لسر مسئله کردان در بین امریکا و ترکیه دا آلوزیا هری مزنه که ایو پرسیار ما او اگر ترکیه قائل نبا کردان دست حالاتک لور هبا لسوریا هبا امریکا لرخدي حوجداري كردانا نهالور يعني شارع سريع دنيفراوان دا بچر رنگي با راسي بيجي تركيا قال شارع سريع هر مزن قال كردي باكوري كردستان بك يعني قال بارتياما بك قال ريخستين باكوري كردستان بك تركيا ناو به ددا علي كي خازا دسكرتن كرداني علي دنيج بك راسي جي پرسکره مزن نابرا امریکا ترکیه دهنده نه تنه ترکیه امریکا پرسکره مزن نابرا اروپا یجی ترکیه دهنده مثلا عقد بحر سپید بگیری مثلا سوریه بگیری جبو یکی مثلا حتی نزدیکون خو وک سانتاج گل روسیه بگیری سیاست ترکیه گل عالیا دا آلوزی مزن هنه نابرا دولت جبو یکی جذبار نکم دمك نزيكتا مثلا نبين حل كرن. بله يعني تبيجي او مثلا كيش امريكا تركيا على لسر كرينا وان مشكل سيستمي برافانيج روسيا اس 400 او يكش الوزيا يعني او كاريجريا خو هيا لسر فان دانوستاندين جيفري بتركارا راسا بخزينه خزي هيش بيقول كل سنه سنه امريكا جد خزه بوك تركيا سلاحنا روسيا كريا هنكي شداندن سر ترکیه چه بکش بو یکیجی از بجم پرسکری که مزنه و دریج دایجی پرسکری که مزنه لی وکی دن استراتژیا امریکا و ترکیه جی مثلا روجاوا و مثلا سوریه در نه وکبه ترکیه علیه دری دا علیکاریا روسیه دکه علی کی جی دخوازه دیجی کردا شر بکه جبو اکی علی کی جی دخوازه
باشوور کردستان اشغال دکن حاجی عسکری خو همو شکلی که داره بمباردمان که حتی عالیه شنگال بمبارد که یعنی بریج بمبارد کرد حتی کامپ پنبرا و که محمود بمبارد کرد جبو اکیش از بیم هر عالی سیاست ترکیه و سیاست دولت اروپایی و امریکای باور نکم ده مکانیزیک تا نزیکی هب ببین یعنی سیاست وان پر جدانه بله که بسیارم نداوی اگر هاتو ریکت نکبو جفری شیانه هندی هبو که به ترکیه را ریکت نکی بکا ولی هاف بین کاریگریاوی و چه بال لسر کردان لترکیا لسر وک هدفی يعني خصوصا ونزان نها همو پارتیا منی به حبسه ده هر سالو که پارتیا ما حبسه ده آن های روز دیسا ده حو شهر داره منو یک خاتون هل بجارتن یکی نسایبینه یکی قزل تبه ترکیا هاوی تا حبسه ده گرت بین شعبا سیاست ترکیه دیجی کردان سیاست که راستی پر کولداری يعني سیاست که وک اوی اسیمیلاسیون و تنابونه سرکرنه از باور نکم کرد قبول بکن یعنی کرده هلبست خو گو یعنی ام تجار کتنا ترکیه عالی روزاوا قبول نکن چونکی ما کتنا ترکیه عفرین دید همو انسان نوی داری دکوجن همو انسان نوی داری قاتیان مثلا همو etnolojik, etnik olarak yani hazın ve deri Kurdatuna bikiriz. Bu herkesi ve siyasette Türkiye tüccar ne başvuru Kurdistan ne Rojavati Kurdistan ne ve deri Rojavati Kurdistan ne kabul करने. Partiya में भी आवाज़ ve siyasette Türkiye kabul ना करे. نهنري هدفي أيوب دورو جه لكسمبورغ بدنجي أمريكا رابو أم قال كي سباسيتات أنجلس قال لك سباسكن دم باش. واكا برسف جبوغا فين تركيا وكاركي تشكداري لديجي هيزن كردان اگر امريكا وتركيا نگاشتن ركاتني لسر هريما وكردان لسوريا هزاران خلقي كوباني روكرن بنگهي امريكي لخراب عشق جبو بروتستو کرنا گفين تركيا راپورتا محمود بالي جي كوباني ددمن داویدا تهدیدن لسر باکور سوریه زیده بونه و تایبت جعالی ترکیه و اف تهدید لسر زمان سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان هاتن تکس کرن کو ارتشا ترکیه آمدکاری دکه داگو اوپراسیونه که لتواهی هریم باکور روج آوای فراته لدارخه و گلک دیمن لو و تفگر ارتشا ترکیه لسر سینور هاتن بلاف کرن اف تهدید آهانه بود جیه مترسه لجم خلک هریمه و داگو ناراضی بون و مترسی آخوان نشان بدن به هزاران خلک باکر سوریه برای خدام باریگاه لشگری یا امریکا لخراب عشقه گو او مزنترین باریگاه لباکر سوریه ام هات نجم امریکانا و نولا امریکانا جی پشت بهیز آمده ام نشکید ام دم ام هاتنا ام بوی خاطری شهید خواه هاتنا ام جی هیرو چقاسا انسان ہے بندسته ام جی ورق سال ام بدستن ام جی سر حق خواه ام دعوه حق خود کنه ام تزلمه انسان ناکنه هر در روز سر رو تدنری اردوغان تهدید دکه دبی از کم هجوم کوبانی کم هجوم تل عبد کم برا دفج سر ما برده خلک باکور سوریه گوج همو باجاران هاتنه داخازا هلوست که زلال جه امریکا کرن داگو اف تهدیدن لسر هریمه بسکنن و آنین زمان گو به هفکاریا دنافبری حسدی و امریکا داعش تیک چو و اوجی نه تنه جبو وان بو جبرگو داعش تهدید بو جبو حمو جیهانه و نها پشتی او قاسشر و قربانی جماف گله وهریمه گو ده آرامی دا جیان بکه و تش شرکی نو در نکوه جبو با تهدیدی لسر ما جاره که ترکی گمان لمد خواه جاره که نظام گمان لمد خواه یعنی چما آدکه من حقیق محلو که نبینین نه هم دیلو جمعیر کارو دیجن گرس حوالی مجدید نکه یعنی ما هیرو دزل دا عرابی عالم به تفایی ما خلاص کرن ما قدار سر کرن ما خورت خواه دان ما خیز دان ما خول خواه دا ما مال خواه دا ما گی کرا جبو عرابی عالم هم خلاص بکن اف نجاره یکیه گو ترکی بحثا اوپراسیونه که لدیجی هریما باکور سوریه دکه هر وها ده همان دمه دا رژیم سوریه جی آشکره کر گوه روجهلاتی فراته و گرینن جیر کنترول خواه تاوی گو لشکرین امریکی ده هرمه دا هبن.
گرما دجوار و نبونا پیدوین بنگهین لکمپن شهبا جیانا پنابرن عفرینی هندی تر دجوار تر کریا. پیامنیرا دنگ امریکا نوروز رشو درباره روشوان اف راپورت آماده کریا. روشا پنابرن عفرینی کل کامپن هریما شهبا جیان دکن ددم سالا هاوین دا کم باخ بویه. جبر گرما هاوین و توز و تلازه هر وها کیزک اموریان شینی بگازنجن. کلاوازیا خدمت انگشتی جی زور و زحمتیان پرتر دکه. و گرمه آوینه توز تلاز پره اشتا کربت انجارتنه زحمتی دکشینه مروحی گوهانه چوچی کنه مروحی مری کنه نه مازنه مروحی مازن جی تو نکنه به قامپخه یعنی به کونخه نو ماشه جندر رو انسان هایل ورا زوره دکشینه نه اما ای جون تنت قامپه دونه پیر کل قچکی چوچک این ندبن زحمت جوان رو جبر نبونا جیران دایکن لکامپه دمینن دبیجن کو خارن و شیف زوترش دبه لو ما اونا چارد بن برجینن و او یک باندورا کنینی دکه کو در فتن وانین مادی دنگن ام شیفو دکن شیفت ما ترش دبن گرم پیشلی دگرن یعنی ایسان و شیوه بخه نخوشش چه دبه جرسین چه دبه ام که کوارن حتی دهر خوب تخترا گینه جی تو نکنه خوب تخترا گینه تو وانا نخوش بی حبه ساله چه دبه الملت یعنی هر تشتک دبه پنابرن لکامپه دجین لدورا کونن خواه دار و شینکاهی چاندنه کونه تنه پی صبرا خوتینن لیده سرسی آوان دارو دنن جی لیبل دایک آسیه جبر نخاشی آسینگا خواه نکاره در کفه در وی چادره من نوف گمور دونن نوف دایشو دونن دم زور اشتا با چیچک نام ده چینه هم پی بینه خود کن در وی دم که چیچک و چم کن هم پی صبر خودی ایمال در بارو دنم گی کرخونه نفسه مخوده به حتی من در گرمش گرمی هم نکن خواهی هم نکنن روی نکنن خواهی کن هم دور خود دنان جانی مسقل میشته هم عیفین دخوزن مال خود دخوزن هم تشتکی نخوزن دور روشه و گازن جن پنابران قازقلی محمد ریوبر کامپا سردمه گود او بدرفتن خواه ولددن خدمت انگشتی پیشکش بکن وکه کولاندن آفریجان داکونا خاشی کم ببن قازقلی خواست دور پیچان سر شاه بارابه داکو پیدوین پیویست وکه سوتمنی در باز دوری ببه چه تخواستن مخیم ملت چه دخوازه من رینی وانجی گرتن و همچین هم به منظمه را رونشتن و ما خواسته که خواهش وان خواستن مروحانه برادن حتی اطفایی ما خواست حتی اطفایی بچوچک یادوی ما خواستن ما پرتش خواستن لی چون ولما و نگرین یعنی کاچه جو مسئله درکت ام نزارن یعنی مرد بینی و مسئله منظمه پر و پر میلی خواب سر مسئله تجاری دانه لکامپا پنابرن عفرینه گلی در بدر لسوکیان تالده که دگرن داکو خوشتا واروژه و گرما هاوین دورخینن. لوی درا دورج سرسیا دارن زیتونه و هاوینگه هنچیای کرمنج زاروک لپی سیتوره که آوه دبازن کش گرمه هینک ببن. نوروز را شدنگی امریکا کامپن شهبا لکمپکا پنابرن ازدی لزاخو پرتوکخانه که تایبت تیوکرن به پرتوکن لسر نخوشین بسر ازدیان هاتن. یک جوان کچان لپرتوکخانه دبیجه خوناوی اوه کو پرتوکه که بنویسه لسر جیانا خواه دم داعش در باسی شنگاله بون. لپرتوکخانه کمپا پرصافی لزاخو حالا سفیر دبیجه چیروکاوی به پرتوکه که نایه گوتن. والله بصراحة إذا أني صرت مؤلفة براستی اگر از ببمه نویسکار چیروکا من دبیتا کتاب نه بس کتابک اول سر مبتنه ناگنجید هر افراد که من نخوشی دیدین چیروکا ویده چند کتاب آدایتا نویسین حالا هر وساد بیجا چیروکاوی و همو جنو کچن ایزدی یند بندسته داعش دابون و هر یک جوان پرتوکان تجربکه كل كم يوم نجي هنا هر چند روزه کام قصاوره دکین دا کو کتاب باور بگیرین و بخینین من همی او کتاب بحثیش و آزارن ازدیان دکنیت خواندین جبو باشتر فربونا زمان عربی من هیوی هیا کو از کتابان لسر چیروکین ما و کاچات یا سر ما بنویسم
أميرة عاتو السنجاري كو بخو آوارا كا إزدية أنجاماوي أوا آليكاريا فانك جامبكا داكو بكارن هنكي إيشو سربورا خويا دجواريا تندو تجيا داعش جبير بكن. هدفي انه الشباب والبنات يجون يقرؤون هنا. آرمان جمن اما کو گنجان برن ورا و پرتوکان بخوینن به وی آوای او ذکارن خو جباندورا توند توجین داعش و جرفش پنابری خو رزگار بکن هنک ازدی هنک و پسیکولوژی وان نباشن جبر و دما افتین پرتوخانه و پرتوکان دخوینن پسیکولوژی وان باشتر دبه و پرتوک حوالن وان هری باش به. مهابوری و زیدی 2400 پرتوک دان هف و پرتوک خانه کا بچوک لکم پیوکر. بديت يعني من دست به کمکرنا پرتوکان کر به فکر کو از پرتوخانه کی وکم بو خوندوان و زغاروکان و کسین کو خوندن حزکن. ریوبریا کمپی جورکا تایبت دا امیرا لگل چندین ماسه و کرسیان جبو پرتوکخانه. پرتوکخانه جنه سبه تا هفته ایواری وکریه و پشتی وکرنا و پرتوکخانه تجیدا گل کسان قستا ورکر. آرمانجا امیرا اوه کو روشا درونی یا وان کچو جنان باش بکه پشتی تراجیدیا بسر وان هاتی. او دبیجه کو اف پرتوکانه و ببن وک حوال جبوان. دولت اسلامی آنکو داعش زیدی 9000 ازدی کشتن و رواندن کو نتوانیه گرتی اف یک به جنوساید بناف کرد. تانها جهوارن زیدی 3000 ازدیان ندیاره. و نبونا خزمتين گشتی لرندکا کفنا موصلی بویا جه رخنه و گازندن ولاتیان هفدمجی اندامه که انجمن موصلی دی بیجا حکمت کاری پیویست ناکا جبو دابین کرنا وان خزمتان. اوه کونترین جاده لباجار موصلی که لسردم ملک فیصل ایگی هاد بو وکرن بناو جاده الفاروق. اف جاده و گلک جادندن ین اوه دورید به سخبرگیری نو هر جدم شر داعش و حتا نوکه چه کار لسر نهات یک کرن و کند و کورن شری به و دیارن. اوه جلایکی و جلایکی دیوه خزمت گوزاری وکو آو و کاربا وک پیدوی ناگهنه تاخن موصلا کون. لو ما بویا جه نیگرانی حولاتیانو او دبیجن زیده تری 2 سالانه ام جدستن چکدارن داعش قرطال بوینو بله حکمت چه رولک ندیتیه ده بیاوه پیشکش کرنا خدمت گوزاریان دا بو حولاتیان. نه پرپرسک سردانا مکریه و نه کس هاتیه بنیره ویرانی و کاول کرن لچه آستکه ده نوکه چه برپرس سردانا موصلا کون ناکن اره بوچی موصلا کون گلک زیان پی کفتیه گلک شهید داینه و قربانیم بها و ارزان داینه اره بوچی برپرس سردان ناکن نوکه اورانشتینه لعالیه چپه بلا بین جادا درست بکن و خطابخانه آبادان بکن و خدمت گزاری هر بیک جاری نینن. اول بارح قضب التاكسي برياد روجان ما تاكسي كريكر ومنقود حتى جاده فاروق الموصلا كيفن قودي اسناه ما جاده خراب كريا وكندو كورن دي ترومبيلا من آسي بمينا نوكا امنيزيكي ورزيزستان بوينو آو سولين جاده همي گرتينا اموها هزدكين كو ام ايدي نمروفن يريدون العالم ترجع او دخوازن خلق بگرد خلقی بگرنو بکنه ناف قفسه که و بجنه درکبه اگر جاده گرتی بن چاوا ده خلق درکبید اگر درفتین کاری نبن ده چاوا خلق بگرد او جا چند دخواز دکن که خلق بگرد کس نا بگرد گلاوش علی انداما جواتا پارزگه ها موصل ده هفدیتنه که تایبت دا بودنگ امریکا دیارتیت کو حکمت خمساریه که برچاف کریه در حق موصل دا جلای آوادان کرنه و دا بین کرنا خدمت گوزاریان. هەز دەکەم کەم ترخەمی هەیە لە ئاوەدانکردنەوەی ئەو پارێزگایە و بە تایبەتی بەری ڕاستی مووسڵ دەبوایە زیاتر خەمی لێ بخورێتن و زیاتر پرۆژەی بۆ بهێندرێ هەرچەندە پارە نەبووە بەڵام من زۆر لۆمەی پارێزگاری نینەوا دەکەم و لە لۆمەی منەظەماتی دەولی دەکەم دەبووە ئەوان ڕۆڵی زیاتریان هەبی لە کارکردن لە بۆ ئەوە ئەگەر پارەش نییە تو دامی دەولی دەتوانی لە دەوڵەتان باسی دەعم بکەی. به گوری گوتنین بشک جه اندام انجمن پارزگه ها موصله کو کارساتا عباره و لادانا پارزگه پیش نو که بودجا اوی باجاری هاد بو پیش اخستن لو ما ماوکی درش ده پریو چه کار نهاتیه کرن. کاو عمردنگ امریکا موصل.
بو یکم جار لی ولات پولونیا آلی گرن هفرگس خوازان آنکو جواکا LGBTQ خو پیشاندانک بریو برن کود انجام دا 25 کس جالی پولیس و هاتن گرتن. دی ویدیو اکی دا کول سر تویتر بلاو بو تی دیتن چوا میر ایریشی بجدار وانن خو پیشاندان دکن و لوان دخن دناوان دا جی جن بون. بابتا هفرگس خوازان بویا بابتا که گرم لپولونیا چند مهکان بری هلبجارتنان. حکومتا کفنا پاریزا پولونیا گلک جاران نرینن خوین دیجی جواکا LGBTQ زلال کرنا و دبیجا کو هفرگس خوازی لدیجی کلتور و باورین ولات وانا. شارع دریا باجار روانی لسرنگه های شار کمال فستیوالک دو روژی جبو زاروکان ریخس دوان دو روژان دا زاروکان چندین چالاکین موزیک و هنری انجام دانا. زاروک بزمان خواه بچاندا خواه به هنر خواه پیش هوا شارداری آریا آرموشی ایپک وانه جبو زاروکان لپارک یاشار کمال بزمان کردی شاهیک داخست. دناوا دو روژاندا زاروکان به چالکی انجور بجو دم خوش درباس کرن. جهر تمنی زاروک تولی شاهی بونو جبوان برنامه وکی پاندومین، بوکیکو، شانو، بویاخگرنا بران، دراما، استرومان موزیکی و پروردهین پاراستنا هوردوری هاتن دارخستن. بیشتی پروردهیان زاروک درکتن سر دیکه و تشتین فیر بونه پیشکش کرن. ماموستا فرهاد ارتاش کو د شاهی دا ستران کردی نیشا زاروکان ده کیف خوشی آخه و ها زمان زاروکن ما چخاز با موزیک با هنر برسیه مدی تبلیبونک بوی آوایی بوی شکلی براسیج ما هستیار دکه دیلوین آبیا کو دناوا آمادکارین شاهی زاروکان دا جهد گیره گوت کو دوی شارداری برنامه به شکلی بردوام بکه. ام سپاسی ریا آرموش دیکنش یا شارداری گلیم زاروکن ما پیوسته کو او خبات جبوان به چکرن زاروک به زمان خو به چند خو به هنر خو دوی پیش که و دوی مزم به زمان خو به زمان زیکماکی زمان دایکی دوی پیش که و هیویو آرمان جام او کو شارداری ما لسر زمان بسکنه لسر زاروکان بسکنه جبو زاروکان atölyen, projeyin çand hüneri çeke. Zarok ku tevli şahiye buyi ve ha fadan asinu qala navaroka bername ekir. Merhaba hevalno navê Deniz baş navê min jî Avî. Me evro verdi kukla çêkir me beran boya kir me stranan got me resma çêkir. Mesela atölye ritmi hindek xwazin çin atölye ritmi werdi ritme girin bo xwe daxil nizanim sohbet etken keyf xoş dibin yani. Ez daxwast ki heme bajaran heme welatan herkes va etkinlika biketin û keyf xoş bit. Şahi bi dîmenên rengîn davî bû. Arif Aslan, Dengê Amerika, Wan. Jinekaş ji Çînê piştî tê Amerîka û xwendina bala bidawîtîne ew dev ji karê lêkolîna şêrpencê berdide û xwaringehên xwe li çendîn taxên bajarê Houston vedike. Di navavê xwaringehê de kerastekî hey balkêş e bo müşteriyan. Ez bawer dikim ji ber ku em tovkên bîberên bajêrê min kartînîn. Tovkên bîberê dihêne hinatin di şevekê de ji bajêrê xwedana xwaringehê Chongqing li başûrê Rojavayê Çînê nêzîkî Sichuan û wê xwaringeha Houston ya bi navê Pepper Twins. Ew tama ji tovkên bîberê çêdikin di bêjnê mala, ramana wê gezîn û dijwarî ye. Yunaniyan berî 4 salan dest bi vekirina êkem xwaringeha xwe kirbû. Heta nû keşeş xwaringehên dî li seranserî Houston vegirîne. Pîşê wê li Amerîka pîçekî neasayî ye. Pîşê wê berê ji xwarin çêkirneyê dîr bû. Ew hate Amerîka wekû vekulera şêrpencê piştî doktorî ji bajêrê Madison li Wisconsin. Ew ê digot ku keftina bermadên tîşekder û madên kîmyayî kartêkirinên nerînî li ser leşê wê kirin. Hemê rojan ez tûşî xwînberbûnê dibûm piştî min du zarok demek dûgiyaniyê ji dest dayîn. Ez neçarbûm biryareka mezin bidim. Yan biryar da pîşa xwe biguhorît ji ber tenduristiya wê ji bo rekgirtin ji zarok berçûnê.
حزای بو وکرنا خارنگه دریا گشتکی دا بو کنفرانسکی لولایتا کالیفرنیا. ام دبر خارنگه که چینی ده درباس بوین. من دید قدام جمیره که دل ریزی راوستین. هر وصل باشر مدیسن چه خارنگه تراسنی چینی نینن. یان خارنگه ها خلطا خکی چینی و نکر وکو گلک کچبنن لامریکا. اوه خارنگه ها خو وکر جدر وی جواتا چینی لکولانن هری دولمن. او دبیجید روینشتوانن باجار هیوستن جبو خارنا چینی حزکا تایبتا هی. میوان امریکی دکارن ببینن که کیش خارنگه ها چینی یارسنه و کیش نه. ایش برکو او بیتر خوندوانن. او لسرانسری جهان دگرن. او دسانن که تام خارنا رسن یا چینه چوه. راوی چودا ایک جوان کسایه که چجاران سردانا چینه نکریه. برکو من گلک بازرگانی الگل چینی آن کریه و من سردانا گلک خوارنگه رسن چینی کریه حتی نوکه اف یک جو خوارنگه رسنه. دامن رسن سرانجام وانن چینی جراد کشید. وکو یان خینکیو کلزان کواسی چوان خوانده بو ناوچکا برنیاسه بخوارنن دجوار. از هزرت کم که خوشترین تام جخوارنه تاما بیبریه گلک یاب تاما. یان نبتنه خدانا خارنگه ها که سرکفتیه لوه دوزاروک جیهنه وینه وان لسر لوگوه خارنگه دانایه. در خستنا جحر مار دوبشک و حیوان دین جحردار کارک بفیده بو جگل کسان را لی نها کمپانین کو جحر مارا د کارتین جبو درست کرنا درمانان کیم بونا او دا خواست لسروانان جی زیده دبلو من دو کارسازان لحرم هیرات یا افغانستانی تاقیگه و کرنا جبو طوب کرنا جحری و بازرگانی پی دکن لولاتی کو بتنی 27 جورین مارا لهنا. جهر مارو دو پشکان د درمان کرنا بیجیشکی ده گلک گرینگ بویه. جهرین وانا د بکو با مروان گلک خطر ببه حتا کو کجدر ببه. لی پسپورن بیجیشکی ده بیجن اف جهرا د بکو د چه کرنا درمانین جیان خلاص کرنه دا وره بکارانین. پیکانینا جهره گلک مزنه. مت هندره جهر مارو دو پشکان دا بصدان توکسینین جدا ینکو ناین زانین تثبیت کرن. ام تنه یک تا 2 ساده وان توکسینان نازدکن. نیزی 2000 جوره جدا ین دو پشکان هنه. هکه هون هر یک جوان 2000 جوره یان بصدان توکسینان را حساب بکن هونه به میلیونان توکسینین جدا به دست خینن کو پیویسته خبات و لیکولین لسر بین کرن. توکسین جعران د چکرنا درمانین برگر جعراندنه ده تن بکارانین. کو پسپورن بیجیشکی د بیجین کو د روشین جعرکرنین جدی ده درمانین بتنه بباندورن. لافغانستان دو کارساز به وکرنا کارگه تایبت یا بو جعران دخوازن تکون هندره و پیش سازیه. بوهایا کیلویی که جهر ماران ل بازار فروتانه دا زیده 3 میلیون دلار کی دیگه. ما دیدیم که از طریق مدید که جهرمین جدا به قاچاقچیاتی مار و دوپشکان جه افغانستان در دخن با ویجی معف کارگه وکر با پیشی لای قاچاقچیاتی بگیرین و جهر با کوالیتی یک باش به دست بخین کوالیتی جهر افغانستان در آستک بلنده از 6 ماه به بعد 6 مهنداوی ده ما جهرن دنابرا 4 و 6 گرامان چکرنه ام بهوینه کو حکومت افغانی آلیکاریه ما بکه دا کو ام خو بگینن بازار ناونتوی عزیز و درویش دبیجن کو جبو جیانا مار و دو پشکان ارد و سقای افغانستان جی هکلک پیشبینیه و بو بازرگانیا جهرا واناجی. لگور ریخستنا سغلامیا جیهانی هر سال زیده تری 5 میلیون کس جعالی معران و تنگس کرن و 2 میلیون وان کسانا جعالی معرن جعرین و تنگس کرن. افچه بازرگانیا بزحمتا خودی ما جی چاره سرکردن درمان وانجی به پاریزا حتی دمک دی یک کردوزیون هر شاد و بختور بن. بمینین خیر و خوشیه ده.